Mentang nyapet kendiat sepang ki Dawai ino bandi bat gumnu kitrekam. Uparitek drops udon komposion keba paracetamol 6 mg. Lapanon kam yau kum kecing pangsit dan ekloid mat klut pat. Rukom mat bandi yau nia paracetamol. Kelak ban pet kembagan ke video. Ya gini lah ban yo na ESM Pharmaceuticals kepada hajurong jong Island Studio tulis biya. Stokis kadang bos besar persen. Lai untuk pernah arpensan dari udah arpsau san ml arpsau nyo pensan saur unreu cipo ml reu pra san ml ta do cipo nyo pensan cipo do kar cipo ml tuntang nyapet gue pat atin jom next episode. Please share and subscribe.